Hala, arratsaldeon. Gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. 9 puntu ditu, ohituraz dagoen beti aktaren onarpena, gero ondoren azkeneko dekretuen berri ematea, jarraian plenorekin zerikusi hauten hiru puntuak, eta gero, beste hirurak jagai espezifikoa dira, bata berdintasunarekin zerikusi duena, berdinsareari atxikitzearen hitzarmena edo proposamena. Bestalde, Ekuadarrek sufritutako lurrikaren ondorioz kaltetuei lagundu ahal izateko diru laguntza bat proposamena, eta galderguaren aurretik UPABiko eremuko kontzertazio hitzarmenaren hasierako onarpena. Barkatu. Eta, astelehenean bertan, bilera baten ondorioz zehaztu genituen remanenterekin zerikusia zituzten partidak gehikuntza baten bidez egiteko. Orduan, astearte goizen kontuhartzaileekin batera, proposatu genuen proposamen akordioa, eta hori aldez aurretik bozkatu egin beharko genuke. Ez da, orentxe edo gero momentuan, edo orentxe bertan, ez? Zer? Orentxe bere puntuaren sarrera zerrendan orentxe bozkatu dezakegu. Baina horrekontuen hartu ondaren esaten du Jose Luisen lotuta dagoela nahi badezu segidan. Ados. Lehenbizi bozkatzen da sartzea ze urgentzizko puntua da, aldekoa izan behar da bozketa, eta gero puntukin sartzen. Ados, oso ondo. Lehendezikoarekin hasiko gea. 2006ko apirilaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea. Aprobación del acta del pasado 28 de abril. Norbaitek ez duen edo esateko. Si no tiene nada para decir, bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua dekretuen berri ematea da. Siguiente punto es dación de cuenta de los decretos del pasado mes de abril. Zait, norbaitek dekretu batekin dudaren bat edo batean. Pues si no hay ninguna duda, hurrengo puntuarekin jatuko dugu, berez pleno edo bilkura honen puntu garrantzitsuena delarik. 2006ko ekitaldiko aurrekontua. Nik esan barra doke, urtarrian, 24-en, aurkezpena egin duen, presupuestoarena, eta hor geroztik, egin duen bi hiru bilera, alderdi bakoitzarekin, eta jaso genduen lau proposamena ordizia orainen partetio, onartu genduen, eta sartu genduen presupuestotan, baina bildu aldetikan proposamena jaso genduen aurrereko plenotan. Hori jaso ondoren, dano batea, azterketa egin genduen, eta bi bilera ondorioz, badirudik, aurkeztu dugu, lortu dugu adostasuna, eta nik esan barrauke, azpimarratu imarrauke bakarrik bejaun izan dadila, baina gardu dugu nik usteet 3 o 4 hilabete gutxinez. Zergatik gure helburua betidanik izan da danok batea lan hori egitea, guainin egun bezalaxe, baina nik usteet atorren urteako ikasi dugu nola egin behar da, eta usteet dano jasoko dugu ikaskai hori, eta onartu ingo dugu gero. Decía que la primera presentación que se hizo de los presupuestos fue el 24 de enero y posterior, después de tener 3 reuniones con los distintos partidos, solamente cogimos antes del pleno del mes pasado las 4 propuestas de Ordizia Orain Podemos, las cuales las cogimos como buenas y se metieron en los presupuestos, pero las propuestas de Bildu no las tuvimos hasta el pleno del mes pasado.
una vez de hacer el estudio, que lo hemos hecho conjuntamente en 2 reuniones entre todos los partidos, hemos llegado a unos acuerdos. La verdad es que lo que bajaban o lo que pedían por bajar era 76.610 euros y se ha quedado en 24.700, lo que pedían subir, que eran 76.500, se ha quedado en 46.000 y supone todo eso un 0,24% del presupuesto total, con lo cual la verdad es que podríamos haber llegado a acuerdos bastante antes si nos hubiésemos propuesto todos el hacerlo. En las inversiones, lógicamente, como ha habido subidas en el gasto corriente, hemos reducido lo que es el remanente y se han bajado de 481.000 euros que teníamos en un principio a 457.000 y luego de los que había de 2015, el remanente o sobrante que había de 2015, que en un principio era 840.000, al final se quedaron en 647.000. Nada más decir que nosotros siempre, por lo menos, nuestra intención ha sido el hacer esta labor que hemos hecho en 15 días, haberla hecho mucho antes y esperemos que para próximas presupuestos que hagamos lo tengamos en cuenta y podamos reunirnos antes y podamos llegar a acuerdos mucho antes, que nosotros siempre estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Nada más por mi parte. Bueno, arratsaldeon, pare bat kontua ditut ogasun zinegotziari zuzentzeko, baina horiek bukaeran egingo ditut, gure gaurko helburua delako, gure postasuna agertzea aurrekontua daulako. Iruditzen zaigu benetako aurrekontu batzuk onartzera goazela, benetako aurrekontuak besteak beste, iazko ekitalditik zegoen soberakin hori aurrekontuan txertatzea lortu delako, eta ez hori bakarrik, lortu da txertatzea eta gainera zertarako erabiliko den ezartzea. Modu honetan, inbertsio atalari dagokionez, udal gobernuak proposatzen zuenaren bikoitza inbertituko da azkenean. Alegia, ogasun zinegotziak esan duen euneko 0,24 zen edo da gure diskrepantzia, gero aitortuko dugu zertan den diskrepantzia hori, baina gastu korrontean, hori ere esan genuen aurreako plenoan hori etzela erazo izango, baina aldiz, inbertsioa atalean diferentzia euneko 50-koa da. Hau da, goaz onartzera inbertsioetan euneko 50 gehiago. 0,24 da gure diskrepantzia gastu arruntean eta euneko 50 modifikatzea lortu dugu denon artean inbertsioa. Hori ere, kopurua aipatzekoa da. Kopurua ez da hunditu EH Bildu proposamen berriak egin ditulako, eta hemen bigarren zuzenketa egingo dut. Kopurua hunditu da 2015-erako zeuden aurrekontuetako gaiak ez direlako jorratu eta ez direlako gauzatu. Eta orduan, ez dugu proposamen berririk egin. Batzuk zorionez negoziaketa bitartez lortu dugu modifikatzea eta guztion artean onartzea. Berririk ez dugu egin, bakarrik ekarri ditugu 2015 ekitaldirako herritarrekin eta eragileekin hitzartu genituen gai horiek. Eta horiek dira defendatu ditugunak aurrekontu honetan sartzeko. Modu honetan eta aurrekontu arruntari dagokion horretan, euneko 0,24ko diskrepantzia geneukan horretan, esan behar dugu iruditzen zaigula aurrekontu sozialagoak diala. Alde batetik berreskuratu dugu alokairu sozialerako ezarri nahi genuen 53.000 euroko kopuru hori, udal gobernuak euneko 20.000 euro proposatu zituen, eta kasu honetan azpimarratu nahi dugu euneko 53.000 euro horiek datozela ibiaren errekargutik, eta guk herritarrari zor diogula guzti horren irakurketa bat. Zerga batzuk ordaintzen ditugunean eta eskatzen dugunean zerga horiek erabilera sozial bat izan dezatela, hori da aurreko legegintzaldian planteatu genuena, demostratu behar diegu kopuru hori erabiltzen dela hori betetzeko, eta modu honetan negoziaketa bitartez lortu dugu 20.000 euroiek 53.000 euro bilakatzea. Bestalde, inbertsioak jasotzen du azken batean hemen bilduta gauden guztiok espero duguna, eta da herriaren onura eta ondo bizitzea, eta horretarako jasotzen ditu aurrekontuak bazetozen aurreko proposamenean behar gehiena dituzten auzoetako kaleak eta eraberritzea. Guk ere hitz egin dugu bizilagun horiekin eta zilegi deritzogu hori egitea. Behin eta berriro eskatu dugu
kaleak edo errepideak konpontzeko zeuden proposamen horiek nundik ondorioztatu diren, eta oraindik ez dakigu, baina gutxienez afektatuekin bilduta ikusten dugu hori egiteko beharra. Beste alde batetik, gure proposamenetako bat, aurreko legegintzaldetik zetorrena zen udalaren ondasuna areagotzea. Alegia, esku pribatuetan dauden edo pribatuei dagozkien lokalak alokatzen milaka euro gastatu beharrean, udalak bereak egin ditzala ahalik eta lokal gehien baliabide publikoak areagotzeko eta bide horretan gure udalaren ondasuna bermatzeko. Izan ere, ezer gutxi bai dauka udal honek eta egoera honean gauzei aurre egin ahal izateko. Hori aipatuta esan, honek ahalbidetzen duela ez bakarrik biltegi lana hobetzea. Horreko legegintzaldian egin den saiakera horri jarraituz. Baita ere ahalbidetzen du hemen dauden eragile kulturalen egokitzapenak edo modu hobean lan egiteko baldintzak eskaini ahal izatea. Lan hori aurreko legegintzaldian ere egina zegoen, kasei enpresak egina zeukan kultur eragile zituzten beharren bilduma jasota zeukan eta baita ere hori nola kokatu eta nola berkokatu. Guk uste dugu erosketa hauen bitartez, lokal erosketa hauen bitartez horiek guztiak soluzionatu daitezkela eta kaseik inventariatutako guzti horrek bidea izan dezakela. Eta honi lotuta eta aurrekontuan ez dagoenez hori dena kudeatzeko aurreko legegintzaldian mahai bat zegoen osatuta, pixka bat baliabide horien kudeaketa eragiteko mahai bat zegoen, da uste dugu mahai hori berrartzen baldin bada oso interesgarria izango litzatekela hausnarketa gaurkotu bat egingo lukelako, eta gure partetik ez litzekelako inolako eragozpenik izango, mahai horrek erabakia hartuko balu, hau edo beste lokal ura erosi beharrean, beste modu batean diru hori berrantolatu eta beste erabaki bat hartuko balu, baina gutxienez aurrekontuan ikuspegi horrekin dago eta horregatik pozten gaitu. Honek ere ahalbidetzen du aurreko legegintzaldian egontzen beste eskaera bat eta herritar eta eragileekin egindako prozesuan atera zen beste eskaera bat eta zen ekitaldi zibiletarako lokal bat izatea. Guzti honen berrantolaketak libratuko lituzken lokalen egokitzapenak ekarriko lukelako herriak eskatzen duen beste gai hau ere mahai gainean izatea. Baita ere, eta negoziaketa bitartez, aitortu behar dugu, ikuspegi oso konkretu bat geneukan eskaera baten inguruan, eta zen Garagartza plazaren estaltzea, eta aurreako Josik azaldu den bileran, adostu dena da, ez proiektu bat egitea plaza estaltzeko, baizik eta bere garaian, frontoi txikiarekin egintzan bezala, herriko arkitektoei luzatzea ideia lehiaketa bat, proposamen bat, Garagartza plaza nola, zein neurritan eta zein modutan estali daiteken erabakitzeko. Aipatu behar da, hau merkataritza biziberritzeko planaren barruan jasotzen den ekintzetako bat dela, eta ez daukagula inongo erreparorik esateko aurreko legegintzaldian teknikariek egindako lanak edo azterketak ematen zuen 67.000 euroko kostua izango zuela horrek, eta orain ebatzi da 10.000 euroz berako kopuru bat lehiaketa hori abiatzeko. Interesgarria iruditzen zaigu, ez dugu gauzatzen, baina gutxienez bidean jartzen da. Negoziatu den beste puntu bat guretzako oso importantea dena, ez dakite aurrekontu honen edo inbertsio hauen importantena izan daiteken edo ez, baina hainbat plenotan atera da hemen Bustuntzako pasealekuaren gaia, guk geuk aurreko legegintzalditik ejekuzio proiektu bat bezala aurkeztu genuen, bakarrik tramo horri zegokiona, legegintzaldia hasi denetik beste proposamen batzuk ekarri ditugu, eta azkenean zilegi iruditu zaigu, 288.000 euroko kostua aurre ikusten zen paseo zati horren ejekuzioa bertan bera ustea, baina aldiz berrerabiltzea diru horren kopuru bat, ez den haina handia, 60.000 euro, zertarako eta azkenean horrek etorkizunean estrategiko bihurtzeko aukera bat ematen digulako zonalde guzti hori. Alegia, San Juanetik datorren eta etorkizun batean Altamira igogaiuz lotuko lukeen pasabide jarrai bat egiteko aukera ematen duelako, Bustuntzako pasealeku guztia berrituta eta hor dauden irisgarritasun arazoak konponduta, Altamira auzoarekin lotuko litzateke, Zubiazpiko bide guztia oinezkoen erosotasunerako eginez, eta
albidetuko luke ez bakarrik igo gaioz Altamirara igotzea, albidetuko luke baita ere Altamira auzoa Goierri eskolarekin lotzen duen bidearen konponketa bitartez eta industrialde beraren bitartez, baina lotura Goierri eskolatik San Juanera, San Juanetik Goierri eskolara Bustuntzatik pasatuz, Altamira lotuz eta etorbidetik herriarekin lotuz. Adostasunez iritsi gea puntu horretara eta ondo deritzogu gure proposamena bertan bera utzi eta azterketa hau egitea, eta gero horrek ondorioztatuko du zenbat denboran egin beharko litzateken hori. Txikiagoak diruditen arren, beste eskaera batzu bagenituen, herri baratzak sortzekoak adibidez eta txertatuko dira, eta baita ere aurreko legegintzaldiaren amaieran guretzako oso importante izan zen proiektu bati jarraipena ematea eta da Oiangu Parkea balioan jartzea, ez? Udal Gobernuaren proposamena ondo ikusten genuen Oiangu Parkeko parkina berritzeko, 150.000ko eskaera bat egiten genuen baserriaren berrikuntzan aritzeko, aipatu behar da, baserriaren berrikuntza zertan zen edo kuantifikatzeko garaian, hor eztabaida sortu zela, eta orduan gure aldetik ideia garbia zenez ekitaldi honetarako nahi genuena zen, duela 3 urte teilatua konpondu zen bezala baserria berreskuratu ahal izateko, eta iaz akordiora iritsi ginen bezala Basque Culinary Centerrekin jatetxea martxan jartzeko, iruditzen zaigu baserri horren bigarren solairua desente ondo dagoela, egokitzapenak bakarri behar dituela, esan material baliabide aldetik baliagarria dela dagoena, baita ere azpiegitura orokorretan berritzeko aukera erreza dela eta ez dela kostu handikoa, eta orduan gure asmoa zan partida honetan kopuru bat sartzea, azkenean murriztu dugu baita ere 150.000tik, ez dugu goratzen azkenean 50.000 edo 40.000 eurora zertarako eta bigarren solairo hori egokitu eta aterpetxe moduan izan dezaken erabilera gauzatzeko. Hainbat gauza gehiago aipatu daitezke, nik uste honek laburbiltzen duela pixka bat azken egunotan eztabaidatu ditugunen funtsa. Guretzako ere horrela hasi da ogasun zinegotzia eta guretzako ere pena bat da, tamalgarria da iristea halako egoera batera nun osoko emendakin bat aurkeztu behar den gauza guzti hauetaz hitz egiteko, ze datuak emateko garaian 0,24 bezala horren ondoan jarri dugu guk 50%, baina beste datu bat ere badago, eta hemen aipatu dizkizuetan guztiak 2015ko urriaren 29ko plenotik hasi eta 2015ko abenduaren 2ko pleneroa bitarte zenbatuta, izendatuta eta partida zenbakiarekin aurkeztu zaizkio udal gobernu honi eta arrezkero beste hainbat alditan eskatu zaio udaleko bilera organikoetan gauza hauei heltzeko. Ez da heltzeko borondaterik izan, horregatik aurreko plenoan gure osoko emendakina, baina esan bezala gustura gaude ateradan aurrekontuarekin, guk egin izan bagenu hasieratik segurazki desberdina izango zen, baina edukietan gauza oso beretsuak izango lituzke eta arrazoi guzti horiengatik, ez dakit historikoa den ala ez, baina oposiziotik guk baiezko bozka emango diogu aurrekontu honi. Barkatu, agian esplikazio batzuk eban ditun, Josi zein horretik, baina berrin dio. Nahaztu egin dituzu bi gauza. Alde batetik, 2016ko aurrekontua, eta da berez, hasiera batetan, bozkatzera eramango deguna, eta gero bestalde, remanentearekin, 2015ko remanentearekin, egin beharriko inbertsioak. Bukeratik hasiko naiz, aipatu duzu pena dela osoko emendakin bat aurkeztu behar izatea, ona iristeko eta nola aipatu aurreko hilabetetan baimate proposamen edo egin diren lehen urteko inbertsioak edo proposatuakoak txertatu izateko aurrekontuetan. Josik nik uste garbi esan duela, hau horretik egiteko aukera bat zegoen eta bi, aurreko hilabetetan aurkeztutako proposamenetatik berez gaur remanente horrekin dakartzazunak aldaketa sustantziala baita aurkezten dutela. Hori esan da, bat nator Etxe Bilduren bozeramarekin, denok, eta nik uste hemen gauden 13ok honen alde gaude, hau da, justiziaren hobetzaren alde gaudela, eta aurrekontu hauek berez hori dute helburutzat.
ordizia hobetzea. Enaiz zerbikatuko horreko hilabeteko plenoan esandakoarekin, bakarrik aipatu, edo errepikatu, Josik aipatu dituen gehikuntza horiek 46.000 eurotan azkenen izan direla, gehien bat alokairuarekin zerikusia dutenak, bi partida, bat alokairurako eta gero beste bat, alokairuan jartzera dijoazen jabei laguntzeko obrak edo hobetzeko etxea edo pisua, eta gero kastuen aldetik, ezin izan ditugu aipatuko kastuetatik, 70.000 eurotatik, asko jeisteko kapazak izan. 34.000 euro berez besteik ezin izan gira kapazak jeistea. Hauek, azken batean, oinartzen dira bizpahiru partidetan. Euskal Jaiekin, 6.000 euroko berapen aurkeztuz, merkataritzarekin hasieran partida eta horrik uste genuen, eta hemen berez berrikuskoan baten ondorioz 8.000 euro gutxiagokin moldatuko ginateke, eta erdi aroko azokarako 5.700 euro gutxiago jarriz, edo ekerketa edo zerreta teknikoentzat 5.000 euro gutxiago jarriz. Honek, Josi Iturriozek esan duen bezala, ondorioak ditu, hain zuzen ere, soberakinean. Azkenen aurrezpen korrontea, 57.000 eurokoa bazan horreko plenoa karri genuena, honen ondorioz, eta txertatu ditugun ere, beste pare bat egauz egin, badibidez, gizarte zertako plan estrategikoarekin, edo jubilatun etxerako zuaizti zentrorako, aurrik uste dagoen, klima inbertsiorako 1.000 euroiekin, azkenen, moldaketa horrekin geratzen zaiguna da 11.660 euroko soberakina bestik ez. Honek, aurreko hilabetean esan nuenekin jarraituz, exigitzen du kontrol zehatza eta noski baita kanpotik datozen diru-laguntzak edo zaindari izatea lortu ahal izateko diru-itzulera beharriak helburua betetzeko, herriaren hobekuntza edo ordizia betzeko. Beti ere, kontutan izanik, aurkezten dugun aurrekontuak, nivel altua eskaintzen duela hainbat zerbitzu eskainiz ordiziarrei. Honek egiten duena da, azkenen 457.270 euroko inbertsioak aurkeztu, berez aurreko plenoan, ekarri genituenak gutxiora bera, aldaketa batzuk egin ditugu gero remanentera pasaz, eta azkenen moldatuz, ez hemen dara, berdin dio, baina zaztuko ditugu edo ez, azkenen dira, barreko plenorako ekarri genituen inbertsio kopuru antzekoa eta azkenen kontzeptuak ere baita berberak izanik. Comentaba que me gustaría diferenciar lo que es el presupuesto del ejercicio ordinario de 2016 con respecto a lo que es el remanente. Remanente, por cierto, que habitualmente en este ayuntamiento se suele incorporar como crédito adicional en el pleno siguiente a lo que es a la aprobación de lo que es el ejercicio presupuestario del año. He comentado que me gustaría empezar por el final. Por un comentario realizado en el cual se decía que es triste el que se tenga que presentar una enmienda a la totalidad para poder llegar a este acuerdo. Yo creo que, con las palabras que el propio concejal de Hacienda ha realizado, queda claro que este ejercicio podríamos haberlo realizado antes. De hecho, no hemos necesitado más que 2 reuniones para poder llegar, hacer análisis de todas las partidas, de las propuestas y poder llegar a acuerdos. Entonces, las inversiones de lo que es el remanente son de otra partida y sustancialmente también creo que son diferentes con respecto a las aportaciones que se han podido plantear en reuniones previas. Creo que de una manera inteligente, pero de una manera también adecuada, pensando un poco en lo que es la planificación de lo que necesitamos, tanto en lo que pueda ser el vial de conexión, comunicación, que viene de San Juan hasta Altamira y pudiendo continuar posterior con
con lo que es el entorno de Goierri, como en otras inversiones que, bueno, pues creo que también que nos darán también su propio juego. Bueno, dirudienez badauzkegu aurrekontuak boskatu bakarrik falta zaigu, baina, bueno, hau hemen gehatu dezala eta guazen lanea egitea. Ea posible da aurrekontu horiek aurrea jarraitzea. Pena dela eta pena ez dela, baina egia da eta garbi da behar izan dela. Pleno hoi edo mozio hoi aurkestea, mendekina hoi aurkestea, azkenen lortzeko adostasuna. Eta behar bada, lanketa horiek, demokrazia pikin edo joku hoi ematen diona, ez? Eta beharrezko da, jakitea garbi ezin dela pleno batea agertu, azaldu, olako arau hain garrantzitsua, jakin gabe garbi eta oso garbi hori atera egin behar dela, bai? Hoi da, lan hori aurretio egin behar da. Eta lan hori Josik esan du, oso garbi, behar bada ikasi dugu denok hori horrela izan behar dela, ezta? Jakina, gainaz, gobernuk ez daukela nahiko maioria egiteko beak suposatzen dona egin behar duena. Eta konsensu hori ez da bakarrik motibo politiko horregatik, baizik eta konsensua ere da hemen kalen daren jende guztian onuratzeko, edo onura zeatik. Orduan, guazen lan hori egitea, guazen politika modu hori eta bide hori segitzea, ez bakarrik aurrekontutan eta baizik eta gai guztietan. Guk bai ez boskatuko dugu. Nosotros vamos a aprobar los presupuestos presentados. Y voy a empezar por el final al final, porque yo creo que hemos tenido tiempo más que suficiente desde el 24 de enero para todos los grupos formular las propuestas que nos interesaba introducir en los presupuestos, tanto en inversiones como en gasto corriente. Si se presentó al principio un borrador con partidas abiertas, era para que tuvieran cabida precisamente las propuestas de los grupos de la oposición. Esas propuestas se demoraron en algún caso más que en otros. Por ejemplo, Oricia Orain Podemos presentó hace 3 reuniones o 4, se le admitieron las propuestas. Bildu optó por presentarlas en el propio pleno. Bueno, cada uno son las estrategias de cada uno, pero desde el 24 de enero yo creo que ha habido más que suficiente tiempo, más que suficiente como para hacer propuestas, negociarlas, debatirlas, darles vueltas y ver cómo se podrían financiar. O sea, en ese sentido yo creo que el tiempo ha sido, por ser el primer año de la legislatura, además, correcto, y si se ha demorado, pues habrá que ver cómo están distribuidas las responsabilidades, pero no solamente en el equipo de gobierno, porque las opciones estaban abiertas. Por otro lado, bueno, el presupuesto sigue cumpliendo las exigencias y directrices que hay en materia de equilibrio presupuestario, o sea que nosotros no tenemos ninguna pega ni nada nuevo que decir con respecto al presupuesto anterior. Y sí vemos que es un presupuesto algo más participativo, puesto que en esta ocasión ya se han incorporado las propuestas de los dos partidos de la oposición, no solamente de una, como se incorporaban en la primera propuesta. Sigue siendo igual de innovador, no he percibido yo ninguna cosa innovadora fuera de lo común. Entonces, la propuesta anterior era innovadora en sí y recogía propuestas novedosas además en varios campos, que era en la promoción de empleo, en el ámbito de la igualdad, en el de la salud, en el de los servicios sociales, y entonces nos satisfacían, y ahora también pues no ha habido una modificación, sino que ya ha habido una ratificación de aquellas propuestas innovadoras en estas materias, y nosotros por lo menos nos satisfacen y cubren nuestras expectativas. También son unos presupuestos que se ajustan a los acuerdos que hemos adoptado PNV y Partido Socialista. Son unos presupuestos que incorporan propuestas nuestras de nuestro programa electoral, como por ejemplo en el área de la promoción de empleo, todo lo que se refiere al proyecto Equimena, o en el ámbito de la salud, en el tema de las drogodependencias, que nos permitirá elaborar un nuevo plan municipal que nos permitirá financiar esas acciones y que ya llevábamos sin plan desde el año 2013 aproximadamente.
Bueno, si bien también en este presupuesto se incluye una acción que nosotros no compartimos, un proyecto político como el Gure Esku dago, tampoco no queremos que esta discrepancia pues anule el acuerdo que se ha adoptado entre todas las fuerzas políticas, que ha costado lo suyo, y lamentamos también, a nosotros también nos da pena, ¿no?, que no se haya conseguido antes, pero bueno, no voy a insistir en las razones, porque todos las sabemos. Y, en fin, nada, votaremos a favor de este presupuesto pues por las mismas razones que lo hicimos en el anterior ejercicio. Bueno, aldeko bozkak. Bueno, ez. Hain nintzen barra egiten publikotik batek asko esatu dolako. A ver, urrengo... Nasoi, hoxe beha. Urrengo... bueno, txoin, jarraian bozkatuko dugu, hoi da. Bai, hobe zuzenean. Zer ikusia du, gaine hitz egin dugu ni buruz, eta nik uste zer ikusia duela zuzenean pasatzea. Bueno, urrengo puntua, nahiz eta gai zerrendan ez joan, aurreko plenoan ez da etzijon, baina, bai egia da, gure inbertsio proposamenetan, azterketan hainbat proposamen genituela, eta hauek gehi beste aldetik jaso diren proposamenekin batera, txertatu ditugula kreditu goikuntza honekin. Orduan, lehen da bizi, egimorko denukena izango litzake bozkatu puntu honen inklusioa. Comentaba que, pues relacionado ya también con el ejercicio económico, toca o procede incorporar todos los años lo que es la partida del remanente a través de un crédito adicional en el cual pues, hemos incorporado las propuestas que estábamos trabajando tanto el equipo de gobierno como las propuestas que también el resto de grupos ha ido proponiendo. Orduan, puntuaren plenoan sartzearen aldeko bozkak egin beharko genuke lehenbizi. Aldeko bozkak, behin ja onartuta izan ondoren, EH Bilduko ordezkaria den Igor Egurenek aipatu ditu, gehien bat gehienak, aipatu berez 2016ko ekitaldiko aurrekontuetatik partida batzuk numeroak ajustatu izateko sartu behar izan ditugula remanente honen bidez, bai esplorien konpoketak egiteko edo asfaltatu batzuk burutu ahal izateko. Baina, bertan, eta, pixkat estrategikotzat jotzen diren bi proiektu ditugula. Bata, ekimen edo bentsat jardueraz kulturalak dituzten edo, hainbat jarduera herrien bertan dituzten beharren asebetetzeko plangintza hori burutzen hasteko, eta horretarako lokal batzuen harrikuspena egiten da partida batekin, 128.000 euroko partidakin, eta baita ere, lehen epatu dugun, komunikazio proiektua San Juandik Altamiratik pasa, eta Goierri fundazioa edo Goierri eskolara junko litzateken proiektu horren redakzioa edo bintzate baita planteatzea. Hemen ere, aipatzen edosatzen ditugu, hainbat obra txiki burutzeko, esplorien konpoketak epatu dut, parketako jostailuen berritzearako baita beste 28.000 euroko partida bat, eta gero, azterketa modura ere, eta bere garantzia aurretik izan duten, eta ondoren izango duten beste bi partida. Bata, aipatu da horretik, garrakatzak plazako estalbearen aztertzea edo azterketa nola egin, horretik partida batekin zihon, baina adostu duguna izan da, horren azterketa egitea, zehazteko zer eta nola egin. Eta gero bestalde, majorikin zerikusia duena, hor bi gauza ditugu. Alde batetik, erekin jabea,
arazo batzuk ditu, zarkitzearen ondorioz, eta gero bestalde, bigarren kantxa edo erekin berri bat du atxikirek. Orduan, helburua da guztiaren azterketa eta proiektua egitea, eta kantxa bi edo kubo horren proiektuaren ejekuzioa ere baita egitea. Eta besteak beste, baita sartu da zeremonia zibilen egiteko partida bat, eta gero, azkenik ere, behartuta ere, zaborrearen bilketaren aldaketarekin, kontenedoren erosteko beste partida bat. Honekin, osotasunean, 657.000 euro dira aurkezten direnak, eta honekin, oraindik soberak emat izango denuke, baina beti prudentziaz gorde beharreko diru bat baita denon artean baita adostu dugu. Este crédito adicional que solemos realizar anualmente después de... Ez hori da, beste kontuetik, nase. Baina, honekin batera, egitea baita beste proiektua dagoela, aipatu ez duguna, eta da, udal eraikinen irriartasuna hobetzeko baita partida bat. 2008 urtean azterketa bat egin zen, eta azterketa horren barruan, ere esartzen genuen, eraikin publikoen, udal eraikinen irriartasuna hobetzeko partida, eta hori ere baita txertatu dugu H. Bilduk baita eskatuta. Comentaba que en esta incorporación de créditos son 647.000 euros los que incorporamos al ejercicio de inversiones. A destacar inversiones o proyectos o propuestas que vienen de la pasada legislatura modificadas, algunas de ellas, como pueden ser, por ejemplo, lo que es el vial de comunicación que va desde San Juan hasta la propia Fundación Goyori, pasando por Altamira, con la idea de definir cómo queremos que sea ese proyecto para un futuro, o, por ejemplo, lo que es el Aterpe previsto para la Plaza Garagarza, que sale del plan de revitalización comercial. Con estas inversiones también prevemos una serie de partidas para poder mejorar mediante asfaltados o mediante obras menores en diferentes lugares de la localidad, así como lo que es la mejora de la accesibilidad en edificios públicos y también utilizando para ello un estudio que se realizó en el año 2008-2009 en este ayuntamiento. Y luego, aparte, mencionar dos partidas más. Otra es, voy a mencionar también, para ceremonias civiles. La sociedad ha ido avanzando y cambiando y se plantea también un local para ese fin. Las mejoras en parques infantiles y luego, por otro lado, con el fin también de empezar a prever y dotar de los locales necesarios, los diferentes grupos de esta localidad, también la compra de unos locales con una partida inicial de 128.000 euros. También incorporamos a este presupuesto lo que es el proyecto para poder definir lo que es el futuro de las acciones deportivas de Ordizia y el proyecto de ejecución, de relación del proyecto de ejecución de lo que es el propio cubo cancha 2. Y luego, finalmente, también una partida para poder hacer frente a la compra de los contenedores para poder hacer lo que es el cambio del sistema de recogida de residuos. Vale. Argitzea tioz, azkeneko plenoan guke galdetu egin genion EH Bilduro jangu bigarren suelarua edo zer dela eta ez genuen oso adoz eta argitzeko bakarrik, argitzeko, kasunetan gaudela adoz, oso garbi utzi du zergatik eta nola, eta ze bisita egin izan da, eta zer nola dagoen eta zertarako da, hori da bakarri da. Ez da inbertsio berritzeko, baizik eta
hori, balorea emateko dagoena, eginda dagoena hiek. Baiezkoetan boskatuko dugu hori ere. Oso ondo. Bueno, aldeko bozkak. Hurrengo puntua, 2016 ekitaldiko plantilla organikoaren onarpena. Aprobación de la plantilla orgánica del ejercicio 2016. Nire zu idazari ezela... Bidalizan aurreko plenoan? Bidalizala aurreko plenoan? Betio. Ez betio, emaiozu, gorri. Experto. Bai? Ez esaten hon aurreko plenoan bidalizala ja lanpostuaren zerrenda eta plantilla organikoa eta berriro bidali da dokumentazio beraz, hasieran ez dago aldaketeri baizik eta residentzin bi gauzatxo, baino tonterizien, baino bidali egin dugu berriro. Aipatu berriro eta gero hurrengo puntuarekin lotuta argituko dut, residentzin falta dela egitea, hainbat gauza, badakizu ze falta dan, jarriko dugula martxan, eta akaso hemendik bilabetera modifikazio bat egingo da, ura onartuz. Eta horrengo puntuan, argituko dut ze lotura dauken horrekin gai batek. Bestela plantilla urtero bezala, oain badakizue onartzen dela behin-behineko onarpena ematen zaio, gero esposizio publiko juten da boletinara, 15 eguneko epez, eta hori alegaziok ez baldin badare, behin betiko bihurtzen da, akordio berririk hartu gabe. Ados. Bueno, aldeko bozkak. Hurrengo puntua, 2016ko lanpostuen zerrenda, la relación de puestos de trabajo del año 2016. Ez daitezer esategi dagoen edo... Ez, esan deta horreko puntuan argituko nola gaia, eta nahi de bakarrik argitu, junda horreko plenon bidalizan dokumentazioa, baina gero jakingo dezuetena nola horreko asten plenoren gaien batzordea hartu genuela erabaki bat, hau zan, ikusiko dezue lanpostuaren zerrenda notatan, azkeneko horrian, azaltzen direla hainbat nota gauzak argituz. Eta uste bigarrena dala, ez bana boker, bai, hirugarren puntua, azaltzen da técnico superior en drogodependencias, azaltzen da plaza amortizar en el momento de creación de la plaza de psicólogo el 27% de jornada en el organismo autónomo Residencia San José. Aurreko plenon horrela bidali izan, ze amortizatzen baldin bada, beste gauza pentsatu behar dela, pertsona askribituta dago residentzin eta ontza pasatuko da. Aurreko asten plenoren gaien batzordea egin zanen, gogoratuko zeate hartu zala erabaki bat, eta hau da, amortizatzen da hemen udaletxean lanpostu hori, eta guain behin-beneko onarpen hartzen du, esposizio publiko respetatu behar da, ze posible da, norbaitek alegazioak egitea, eta behin betiko akordion bihurtzen danen, bai pertsona hori usten dola erlazia udaletxekin. Orduan, bai pentsatu behar dela, han residentzin, zegoeratan, edo nola pasatzen dan. Baina, bakarrik zuzenketa hori. Ez dago kondizionatuta, baizik eta hori aldatuko da, eta esposizio publikora bidaliko da amortización del puesto y sin nada más. Ez dakitu lertu ezen decía Iñaki, que, el técnico, ya, vale. Eta prozedura berdina, behin-beneko onarpena, eta gero... Aldeko bozkak. Hurrengo puntua berdin sareara atxikitzea. Hemen kasu honetan, berdintasuneko zinegotzien aldetik etorritako proposamena da.
denok ematen genuen ja txikirik gendela, baina ez gaude atxikituta ondan. Orduan, berdinzarea zer da? Berdinzarea azkenen da, berdintasun aldeko eta emakumeen indarkeriaren aurkako Euskadiko udal sarea. Honek duen helburua azkenen tokiko gobernuetatik kudeaketako programa eta zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea. Comentaba que la propuesta viene del Departamento de Igualdad. La idea es adherirnos a Berdinzarea. Berdinzarea es la red de municipios que trabaja a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género. Y el objetivo que tiene esta entidad o este ente es al final apoyar, impulsar los diferentes programas a nivel local como servicios para poder coordinar, fortalecer lo que es esta área y luego también, por supuesto, como no, evaluar. Sí, bueno, es una propuesta que viene desde la Delegación de Igualdad, que viene también trabajada en el Consejo de Igualdad y que tiene el gran objetivo de esto es dotarnos de una nueva herramienta de trabajo para mejorar nuestra acción en materia de igualdad y contra la violencia de género. Es una red, es un espacio de trabajo intermunicipal que a nuestra manera de ver pues va a fortalecer nuestra propia acción municipal aquí en Ordizia en materia de igualdad y contra la violencia de género. En principio es una red formada por municipios comprometidos con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que fue impulsada por Eudel y Emakunde a partir de unas recomendaciones del Plan de Seguridad para las Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico de 2002-2004. Tiene, como decía el alcalde, como misión impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar programas y servicios gestionados desde las administraciones locales a través de una definición o de una implantación, por lo menos, de criterios conjuntos de actuación y evaluación. Se enmarca su acción en una actuación integral que permite, además, a todos los niveles de la acción pública local, ya sea autonómica, provincial y municipal también, lo que nos permitirá utilizar la red como nexo de unión con otros ayuntamientos y con otras entidades supramunicipales. Como decía también, es una red que está compuesta por 60 municipios, alcanza, creo que es el 75,3% de los municipios de Euskadi, y supone, a nuestra manera de ver, también es un modelo de referencia tanto en el trabajo por la igualdad como en el resto de ámbitos también relacionados con la violencia de género y la igualdad. Yo creo que el ayuntamiento va a sentirse ahí reforzado. Yo creo que llegamos a tiempo, aunque hubiera sido preferible llegar antes, pero a partir de ahora yo creo que vamos a tener una herramienta potente que nos va a ayudar mucho en nuestras políticas de igualdad. Bueno, aldeko bozkak. Hurrengo puntua, zazpigarrena, Ekuadorreko lurrikarek kaltetuko entzat larrialdi laguntzak. Deno dakigu apirilan bertan eta orain arte, lehengo aste arte bertan, Ekuadorrek jasaten ari dela hainbat lurrikara. Udaletxe hau aintzindari da Euskadi mailan behar gehiago duten herrialdeei hainbat diruntza zuzentzen, partida bat baita aurreikusten dugu urtero horrelako egoera larrietako lagundu ahal izateko, eta Save the Children bidez, zentzuneren, 2.000 euroko ekarpena da proposatzen dena laguntzeko ezbeharrean dauden neska mutikoentzat. Comentaba, el siguiente punto es la ayuda de emergencia para los damnificados por los terremotos de Ecuador. El pasado 16 de abril fue el primer terremoto y a partir de ahí se han sucedido unas decenas de terremotos que hasta la pasada semana mismo estábamos viendo y escuchando de diferentes medios de comunicación. El Ayuntamiento de Ordizia ha sido pionero en lo que es el impulso a las ayudas a cooperación y dentro de ese ánimo de ayudar, solemos contemplar una partida para poder hacer frente a situaciones de emergencia, como es el caso. Son 2.000 euros los que proponemos para ayudar a la infancia de este lugar a través de Save the Children.
Bueno, decir que este es un poco una primera acción en esta materia. Desde el área de diversidad y migración también hemos empezado a reunirnos hemos conformado un pequeño grupo de trabajo con personas ecuatorianas y de otros países latinoamericanos con el fin de preparar, de diseñar diversas acciones también con referencia a Ecuador. Todos sabemos que estas situaciones que se dan, pues hay un primer momento de emergencia y que todos nos volcamos y tal, y también sabemos que con el tiempo eso se va olvidando y lo que queremos nosotros es actuar en un inicio con estas ayudas, luego también como se actuó en el caso de Nepal y con el caso también de Ecuador, pues pretendemos lo mismo, generar una dinámica de colaboración, de trabajo con las personas, sobre todo de este país, que hay un buen número en Ordicia, y que no se pare en esta acción individual o concreta o en este mismo año, sino que tenga continuidad. Kontxoa, markatu. Eskerrik asko, Helen. Urrengo puntua esaten ari nintzen UPABiko kontratazio hitzarmenaren puntua dela. Aipatu martxoaren 15ean hasierako onespena eman geniola urbanizazio proiektuari. Proiektuaren ondorioz txosten sektorialak jasotzen hasi gara, ez dugu bukatu bindiketan jasotzen, baina, honekin batera, beharrezkoa dugu hitzarmen bat sinatzea. Hitzarmen honetan, zuzen ere, egiten duguna da, zehaztu guztien betebeharrak eta eskubideak. Alde batetik, KAFen aldetik dituen eskubide eta betebeharrak, eta beste alde baita Ordiziako udaletxearenak ere. Honekin, hau behin sinatu ondoren, urrengo pausoa izango da birparzelazio proiektuare baita onespena egitea, eta geratuko litzakena izango litzake bertan dagoen jarduera edo pabelloiak legeztatzea. Comentaba que con este convenio de concertación del ámbito de CAF en la zona de UPABI, pasado 15 de marzo hicimos la aprobación inicial al proyecto de urbanización del ámbito. En del mismo, pues ahora falta por recibir los informes sectoriales, algunos estamos ya recibiendo. Y comentaba que este convenio es un trámite legal que tenemos que realizar, en el cual fijamos tanto las obligaciones como los derechos de CAF como del propio ayuntamiento. A continuación también procederemos a lo que es la aprobación de lo que es el proyecto de reparcelación y finalmente el último trámite que nos quedará para finalizar con todo lo que son la gestión de documentos urbanísticos del ámbito, pues será proceder a la legalización de la actividad o de los pabellones de esa zona de UPABI. Aldeko bozkak. Urrengo puntua galderak eta eskaerak. El siguiente punto, el último, es el de ruegos y preguntas. Zezor balu. Bai. Nik gai baten berri edo galdera bat egin nahi nuke udal gobernuari hemen bere garaian osoko bilkurak gaur gai guztiak bezala aho batez onartu zulako foru aldundiari egin beharreko eskaera oteginean dauden oteginean dago jarri beharko liratekeen soinu plaken inguruan.
eskakizuna Gipuzkoako Foru Aldundiari luzatu zitzaion berak daukalako eskumena eta bere bete beharra delako. Eta aho batez onartu zuen Ordiziako osoko bilkurak. Gaur gai hori Foru Aldundian bozkatu da eta nik udal gobernua osatzen duten bi alderdien ordezkariek kontra bozkatu dute eta nik eskaera egingo nieke udal gobernukoei mesedez beraien alderdiekide direnean Ordiziako herriaren eskaera berriro luzatzeko. Eta aipatu nahiko nuke deigarria egiten zaidala, onartu da testu nolabaiteko baliokide bat, eta esaten da azterketa akustikoak egin beharko direla, ikusi beharko dela ze behar dauden eta ze beharrez dauden. Eta nik azpimarratu nahiko nuke Donostiatik hasita, Lasarten, Andoainen, Bilabonan, Tolosan, leku guztitan, behar dian leku guztitan soinu plakak jarri direla. Eta bertan dauden etxe bizitzak, Ordizian daudenak, baino urrutiago daudela oraindik errepidetik. Orduan, aitzakia bat iruditzen zait, esatea orain azterketak behar direla, benetan jakina izateko eremu hortan soinu plakak daudela. Orduan, berriro eskaria, ez dakit berriro berretsi beharko genuken eskari hori, baino aldan azkarrenen mesedez, ea jarduketa hori aurrera ateratzen da. Bat gatoz eskaera horrekin, nekien gaur juntetan horren berri edo puntu hori tratatu edo aztertu denik, batu dakigunez azterketa bat egina dagoela. Orduan ez dakite kontrasena ez ote dan, aipatu dan hori. Baina, berehala bilera bat dugu beraiekin, hortaz horren eskaera berriz ere egingo dugu eta atzetik iliko gea. Comentaba que, por nuestra parte, desde luego, estamos totalmente de acuerdo, porque es una reivindicación que la realizamos desde hace ya muchos años, el de la implantación de los paneles acústicos en la zona necesaria de Ordicia. Y entonces venimos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con la postura planteada por el representante de H. Bildu, Adur Ezenarro. Desconocíamos que hoy se hubiese tratado ese tema en juntas. Sí sabemos o teníamos noticia menos de que el estudio de análisis estaba realizado, con lo cual, nos parece un poco contradictorio el que se haya mencionado ese tema allí. Y pues en breve tendremos un encuentro con ellos y, por supuesto, lo pondremos sobre la mesa para reivindicarlo, por supuesto. Sí. Bueno, nada, muy rápidamente. Quería haberlo dicho en el punto de los remanentes de inversión, pero habéis votado tan rápido que bueno. Es en relación a lo del dinero para los contenedores. Quiero recordar que en la mesa de residuos habíamos acordado en su momento que nos íbamos a oponer a que Ordicia tuviese que hacer ningún sobreesfuerzo en materia de contenedores. Esto fue un acuerdo colectivo en el que estábamos todos de acuerdo. Y lo que sí rogaría, ya que estamos en ruegos y preguntas, pues rogaría que tanto en lo que toca a cada uno en sus partidos como en la propia presencia que tenemos en Asieta en representación de Ordicia, pues que lo suyo allí es cuando menos confrontarse con ese asunto, incluso pues en nuestra opinión, en este caso desde Irabasi, votando en contra de ese pago, porque no ha lugar que una cosa que encima va a ser más equipamiento para el conjunto de la comarca, solo lo pagamos nosotros. Está bien. Bueno, honekin bukara ematen dugu pleno honi. Eskerrik asko guztioi.